Ob koncu leta smo vam pripravili prav posebno presenečenje. Pazi, zelo osvežilno. Zagotovo vas zanima, kakšno je zakulisje osvežilne fronte in kako se imamo na snemanjih. No, včasih se nam utrga in pojemo, plešemo in beatboxamo. Takole. To je boljš, kot sem pričakoval. Nice. Draga ne stop, straga se pakao, ti si trebao vraga, bi da nemam, a je drugo da ljubav nema melana. Ajde, javi mi se, lica nisi mamina ma. It's up to you, New York, New York. Pojmo zdaj še, pojmo kar snemat. Nad vse radi si dajemo komplimente. Stari, koliko imaš pa ti toplo rito? To je pa impresiv. Pa stol je, pa res skozi stol, ampak ima pa ful toplo rit. Zanimivo. Pa ful nam je fajn, ko dajemo filter ali pa slikco čez roka. To ga recimo zdaj. Sam pospravim, sam daj dol. Poskakujem kot srnica. Ne, noben ne povedati, ampak Neža pa vid sta štorasta. Tole, ja. Kaj je bilo? Koleno v uč, vem, čez, primeš in, okej, točno, pazi nos. Ne bom se pretvarjal, tudi mi se včasih zmotimo. Te obleknice ne bom nikoli pozabila. Ja. Kam mi lahko jaz tole obleko? Ne? Obleko, obesil. Namik, v 2 skečih. Bomo šli še enkrat, ker sem se zmotil in rabimo, da je popoln. Sramota. Niti osnovnih na... To se je pa slišal zdaj. Zato, ker mu srce noče prekomerno nabijati. Nehati. In nehati. En naš kamerman obožuje zume. Ne vem, kako naj to na lep način povem, ampak Bobby je čuden. Okay. Stop! Nevarno smešna oddaja.